Jimpuli Woman Kasmi. Kajing puli nagi kam ki apostol galanong kapapra kan khor arpu hendrio hadu sauho. U angel utrai ula gren hau pilem. Du pan kre yala de patulet chipang shathi shakalinti kabalet na Jerusalem shagaza. Yakane kadinti la ino rikenda. Kumta u pilem ula pan kre bad ula len hagada ka po la dan uway Uyunok Ethiopia ubara litpai shari lajong. Une ubriu ulalong urangba bakrau ubadai pen yakaspa hima jong kakanda si kasiem Ethiopia. Ulalit sa Jerusalem banmani ya ublay ban ulalit pai ha kakali lajong. Kadba udang len da kabasyong kali ulapuli na kakitab jong unong itu lupa Isaiah. Umensi mukhui ulaong ha uphilim kilet shatay badyan na senda katay kakali. Uphilim ulamari bak ban ulayo snow ba uta upuli na kikitab unong itu lupa Isaiah. Kumta ulakali yau. Hato pisngutu ya kaba pipule. Kumno ngala bansngutu uta urang ba ula juba. Lada omdan ben shayanga. Ban ula khot ya uphilim. Ban kiu bat ban shong. Bat u ha kakani. Kad khot jinto kaba ula pule kalalong kane. Ula long kum kalang bron. Ba la yalam sha kajing penyam. Ulalong kum ukun lang bron, ubaklem pa habaot shnyu yu. Om shem ang yala kishentur. La pinpo yu, bad lale bumhok yu. Om dan bala benyatu shapang kikun kiksiu jungu. Namar lakut kajing im jungu ha kapirthay. Uta urang ba ulaong ha upilim. Hayatu yanga yano unong itu lupa ukran kumne day yala de ne ya uweipan uphilim ulasdang bankran dak basdang na kane hi kadkhon jong ka jintho ulayatu ha u yagu khubor babha shapang ujisu tikat ba kinang len hagata kalinti kilapoi hakawei kajaka kabadan kendian ban uta urang ba ulaong kani ka hangne kai kabadang wen bangan yo baptisma uphilip ulaong hau phila pan yo baptisma nada phingen da kado no jongphi baro ngangen ula jubab nganget ba Jesus Christ ulong ukhun ublay uta urang ba ulapha sange ya kakali magi baro arngon uphile bat uta urang ba kilahyar hakatab bat uphile ulapen baptist yu enda kilami no naka umensium jong utrai ulashimno ya uphile uta urang ba shim yu ishu yu Henry ulen lakalenti da kajinkmen Uphilip ulapoi haazotos ulalit kileng kishnong baro ban ulayala yago kubor babha hadu baun depoi hakaizaria kakhtien jong utrai kasam handripu handriu kadkhon inyo hadu pra khatsan hadu khat handriu bat khat khandai ba usen shar da kabor ba junom bagi khmat jung ki pahara ya ki jait pen riu ki ba ya pen banyeng persha yu
Dokir khu yau blei jongi, ko ben riu to penjam ke jingya ro jongu. Nang terwa hame ke jen terwa thang da ki basngan, da ka tedem jin kenya lang bran, ngan terwa da ki masi kertong bat ki blang. Alias nga phi baro ki batiang burom ya ublei, ngan yathu katno ula le bha yanga, Henry ublei ula shashkor da shisha, ula ngap ya ke jingduai jonga. Ka gospel kat kum uyo anes ka lanong ka bahin riu, kat khot saw po saw hadu san puay. Don ubala panwan siya nga, lemdaw kupa ubala pa ya nga, ukring yu, nga ngan sa penni pa di u hakasni hadu. Kinong yathu lupa kiratho, ya kibriu baro anhikai da ublay, man la ubriu wayo sngo ya ukpa, bad uyo jinghikai na uwan changa. Kani kamud ba uno ubriu, ubala yui ya ukpa, tang uta ubalong na ublay, ula yui ya ukpa. Ngadagrin siya hapi, uta ubangen, udan ka jingim bam jikon. Ngalong ukpu ka jingim, kikpa temen jumpi, kilabam ya umana hari kenja, ban kilayab. Henry une ulong ukpu ubawan hiar na meneng, bajar ubabam ya om yab. Ngalong ukpu baim, ubalawan hiar na meneng, lada uno ubam ya une ukpu, im junam. Badukpu bangan ay ulong kado junga, ya gaba nga ay knang ba kaperthay kandup im, ka gospel jong utray.